paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Anything. Ay na. Ay mas atalaga ti kapay. Kuwaro ka na ka. Ay nagmayat. Wananggal. Nagbanglo pa'y day ta barakaw. Kat no inted day tatay gayem ko at agabinggay. Ay imbag man ta dala tagit ited ken ka. Kapi natin kenda dumapay. Katuan hanggal. Kasta at talaga ti man nakigayam itinapudnaw. Adda pa'y mangted ken ka iti pulo. Ay, wana. At dapat mangted kanyak iti cash Ush! Katuan mait. Ay, wan gayam ko raw. Iso nga imayak makikapi dito'y balay mo, ta da ibagakken ka. Anya day tanggal. Kuyugan nakman amapan iji bangir a barangay. Usaran ta ti tricycle mo, ta uray arkila. Bangir a barangay? Apay? Intak pasyar Puring mo, ti adala dito'y barangay tayo. Iso nga agpasyar taman mahay. Arkilam nga ti tricycle ko Tagpasada ako maita, nga manaktak ka. Uwan ka di. Arkilang nang iti sang aribaw. Nagninat! Nalakakit di day addakan ka, no kayat mo ang kail. Tano di mo kayat, agpasada klangan. Anya kamitin. Kasla di nakangkal, iti kasta pa nagsasaon. Agsigsigurado aklangan kail. Kanas ka na money down. Mudtoy pa iti sang aribaw. Ay unay kan. Mukhang pira kami. Agsigsigurado ako nakmanan ng kail. Iso ay agmaon ti sang aribaw. Sakbay amabanta. Angkal, asino ti sarong karam di tabangir a barangay? Naka-spotting ka pa'y, kundi bisngay ka pa'y, sakit nakabangbanglo ka pa'y, kun adda pa'y take out mo apansay. Siyempre Berti-parti ka di darayan ta. Saan? Sarong karak lang ni Kapitana Lolita. Ha? Abay, masakay? Saan? Kusunatan? Uy, saan ko na kuma? Wala kang kail. Agungat niyan ti panang. Hindi mo lang tabi magbagaan. Ala, nasaya at ti panagmaneho. Ang parta ka pa, tapno maabutan ta. Na mga nurumwar. Walang kail. Sige, patayabag nga rutin to'y tricycle ka. Marijuana. Apalak ni Maribanang tanagbakasyon manan napan ijay Manila. Apay ko mga apalam nay. Addaman nga roden impos na ijay Facebook na. Kadkadwa na dagiti gagayim na. Kahit anya ko mati apalam dita. Imbagkan ko taday talagpas pasyar ter aramidon na. Nagado ti impos na ijay Facebook aladawan na. Dagpasyar ka mait. Kaya't ko ngam ti parikaw. Tawang kwarta. Na, uray basta agpasyar ka lata. Magmagna ka Ingkay jay ilay. Mapan kay ti parkay. Kat agpicture kay jay sa mo i-post iti Facebook. Wen anya. No kayat mau mapanta. Di oray man ijay ililaan ti pagpasyaran ta. Ha? Ayunan niya. Mayat sang agpaiso Wen maray. Rumwarta mag. Mapanta ijay ilay. Tainta agpic-picture ijay. Ta i-post ta. Ni ba nang laeng ayat ti adda ma-i-post na. Kahit kaano nga roda mapanta. Inton bigat. Sige. Agpaili ta inton bigat. Malagip ko man, Mar. Nadlaw ko ang nakatartaraki ita ni Kapitan. Kasla na inlaba. Sasawam mo't mo. Ay, wen maray. Kasla jar na ti mapanagaram iti kasjay alangan na ita. Nagpataersi ka. Di mo na ikaniti kay papananday ta. Mga numadaksan ka. Talaga napintas ka lata, Kapitana Lolita. Ay, nung baro akpay kumakit, arman ka.
Kasta ka di, Kapitan Enteng? Mabalin ka di asarong karan kalata. Sige. Nga, saan ka kading agtak-tak-tak laang iti oras mo? Saan? Basta sika. Kan, saan ka ding agungat ni bakit mo? Awan ni ba nang ta nakabakasyaw? Kasta ka di. Sige, tangay agpagayam ta, Kapitan Enteng. Sige. Umay kalata diti balay no kayat mo. Kan awisam to ni bakit mo takayat ko mata makasarsarita. Saan ang ta disturbo laang? Anya? Alakitin, Kapitana Lolita. Kanin tayo, dahi tayo sangpat mi apansay. Sige. Apag iso, nagluto akmat iti salad. Paris na. Kan, uminom tayo iti bukod juice. Nagimasin. Nakaragrag sa ka, Kapitana Lolita. Gapota si kati makasangsanga. Kasta ka di? Nakaragrag sa ka, makisarsarita kun ka. Uncle, inta ka din. Kwa. Pagandar ka din na ito'y tricycle, wano saan pa Saan pa Taliyaw ka at taliyaw dita balay da Kapitana Lolita. Kasla jakpay kaya't ti pumanaw dito'y. Nabayagtan dita balay da, makadisturbutan. Nalakit din, pagandara kong to'y tricycle. Apay na? Intakit din ang gail, agawitan. Andatan dito yung balay awang gail. Kasanaw, panawan ka na. Tagawid akmatan ni di balay kaw. Dito ka pa yung isam ang gail. Nailabak namin ka ni Kapitana Lolita. Naman gail, sana may parabang ng kasarsarungkaran ni Kapitana Lolita. Tadda na sawam. Sa nabalitawan yan, Day. Namnuag parikot kan tao, awan basol ko tapi nalagipan kamay. Awan to tiagbalin aparikot. Talaga na inlabak ka ni Kapitana Lolita. Badong, ingkam ijay ilay ita. Ingkam agpasyar kin ni Marikwanang. Mapantay di bangkag ita. Iso pa iti maitulong mau. Ingkam nga rod ijay ilay. Kahit adaya kwartam ngagpailay. Imutang akong kin ni Marikwanang. Pinautangan nak iti sa nga ribaw. Tamakichinda ak tumutun, kalpasan ti panagpasyarmay. Apa nga imutang ka? Adaya pagbayad na. Bayadak tulata. Malain na kaun ba daw? Tamay mayat numasapsapa kami ang makadanon ijay ilay. Agpasyar kami magkin ni Marikwanang. Tadikat ni banang-banangan laang ti adda ipos na ijay Facebook na aladawan na. Umapal ka man nga minin. In kami matag-picture kin ni Marikwanang taipos mimay. Wow, Marikwanang! Nagmayat ti picture ta dito'y kasabsabungan na. Uy nga ron, Maray, ay na, nagpintas. Ay na, nagmayat talaga, Maray, Sige, mapan ka pa ijagdan, tapicturin ka. Ag-smile ka atap nuwayat. Wan, Maray, sige. Alaan nak itiladawan babaan to'y cellphone ka. Oray sakmat alaan nagtumot itiladawan. Sige, ang selfie ta Marikwanang. Sige, Maray. Sige, Maray. May isa, dua, talo. Anday ta. Sige, picture pa'y dagiti kanang ta, Maray. Ta inayon ta nga i-post. Sige, Maray. Naimasama dagiti in order ta. Chicken, vegetables, pork chop, cake and ice cream. Wen nga rod, Maray. Di kagdanag, Maray, ta siya kung timang bayad ka na kita. Ilibri ka itang aldaw. Ay na! Thank you, Marikwanang.
tagsaya atay. Wen maray, naragsakak ngamin ita. Iso nga ilibre ka. Kapitan, Naimbag nga oras mo manong basti. Papanam nga sikat ipagdamdamagak. Papanam, adalaga tangak ijitersina ni kagawad ko anang. sapay nakapumada ka pa'y. Mayat man di pa nagkaw-kawis mo ita. Nadalos. Una ta kapitan naggaround. Kasla, jar mo ti mapanagaram. Sa anak nga agaram. Ngem iti day ta nga imbagam. Ay na, ubing tirik na. Adan asawam. Iso adi ka nagaram pa'y. Sa anak nga agaram manong bastay. Mabasak di tamatam, kapitan. Mapan kagaram. Kat amok, nuan niya tigatangam di tatirsena ni kagawad ko anang. Anya? Amok? Amok chocolate. Ha? Apay nga amaw, manong bastay. Basta amok. Ngem, palagipan ka maneng, Kapitan Indeng. Adan asawam, iso adi kan agarem pa. Sa anak mat nga agaram. Laklakayan kan, Na. nga magulbod ka pa ilaang. Sige, inakaon, tagpag na agpayam. Na. Apa nga muna nga agar-aramak? Saan ko nga aminit iti uray asino man? Narigatin. Nila kwarog ti makamaw. Apas pasyarat ni Kapitan na Lolita. Angkail, sakbay apagandarak da ito'y tricycle kaw. Yag mo pa iti bayad ti arkilam. Sangaribo manain. Ay anya kamatin. Singirin nakpay lang. Kit mangmangan kamat iji balay da Kapitan na Lolita. Libre pa'y. Uray pa'y. Basta yag mo ti bayad maw. Sakbay apagandarak to'y tricycle kaw. Na, sigurista ka talaga. Atoy. Agyaman na angkay. Alang aro din, pagandara mo. Ay, rupat kwarta ka talaga. Tas singiran nakpailaang. Angkay, arkilang nak, saan ka day? Ibagam lang nga, no isublik ti sangaribaw, tagpasadak lang nga. Dakdakil pa iti masapulak. Saan din? Intan. Talaga ka na yun mon, di sumarong ka dito balay, Kapitan Enteng. Wala. Ngaman, naragsakak no adak dito'y balayaw. Nainlab ka, Kapitana. Ha? Ay, aguli makaman ko aro. Day tatipod na ako, Kapitana. Nainlab ka ni Uncle Kao. Ay, aguli makakunakbet na. Kastoy na'y Kapitan. Mamati ak itinakuna ni Kwarog. Anainlab ka kanyag. Iso ladingit at nga ibaga, nga agawid kayon. Ha? Ididamo, ipagarup ko no pagayam laang ti pangibilbilangam kanyak. Ngam saan gayam? Iso anas ken agup dentan ti panaggayam ta. Na. Tamangan no makabasulakpay ken ni bakit mo. Ken maysa, agpada ta Kapitan ti barangay. Diyak kayat nga ada pa kasarsaritaan ta. Ang Kapitan na Lolita. Nangagmumot Uncle, agawid ta ka naon. Intan, umuna ako ni Gerwar. Imunan ni Kwarog, Kapitan Enteng. Ingkamat ka. Kuha Kapitan na Lolita. No amumla ko maanaragsakak unay no kasangsango ka. May sa kabalo. Nga madan asawam. Iso saan arumbang agkita tapay. Ang Kapitan na Lolita. Uray siya, Kapitan Enteng. Kasla may inlawak matenkan ka. Kasi tinakon-akon. Diyak kayat nga da pa kasarisaritaan ta. Nang runa kat agpada ta Kapitan.
Ay, kasta. Adamot reklam kanyak. Agtaray talangin. Anya, Agtaraytan. agawid kakit din, kapitan. Kanda kayatan nga umay ka diti balay ko. Dahito yan ti mao, di apa nagkita ta. Dayta, nakadanon tan dito'y parangan niyo, Angkal. Ha? Agsangsangit ka ba ilang? Nagsakit ko arog. Sobrang masakit. Ay! Ang alain, tito, ang arthritis mo. Uminom ka ng gamot mo. Masakit ang puso ko. Ha? Parang sinasaksak ng kutsilyo. Iyay. Laklaka yan. Agayat mat kanyak ni Kapitan na Lolita. Ngam di na kun kayat ang makita. Kada ka nun asawa. Kahit gusto mo ti kunana. Urang saan ko man asumang sangpat ni Banang. Naa. Urang sinakamin. Yay. Total, ni Kapitan na Lolita itanday ayatan. Ay, Nanggal. Itugtog mo man day ta ulaw. Parang agriing ka iti katotohanan. Ay namarayay. Aday pagakan ka. Na-in-love ni Kapitan. Ha? Wun maray. Ay. Nangag kong ti panagsarita dakin ni Kwarog. At dada iti tricycle ni Kwarog. Limabasak namin iti paraangan da Kapitan. Na-in-love ni Kapitan? Sino tinakainlaban na? Ni Kapitana Lolita. Ha? Tay Kapitan na ditabangir a barangay? Ay. Wan maray. Kanamom kaday. Kuna na asaan lakuman asumang sangpe ni Maribanang. Ha? Ay na, awanan Marikwanang. Isok-sukat dan ni Maribanang. Ay, Marituyang. Saan mo ngay warwaras day taan ng ngagmaw? Delikado. May raman ka pa'y no kasta. Ikaam mo laang tabibig mo. Tapno saanan a dumakil ti parikot. Parinteng, amukon, no apay akanayon anadalos, ken kanayon anakapulis ka, ken kanayon ka anabanglaw, ken nagapumada ka. In love ka ngamin, pare. Anya? Kasi ita, nakapurma ka manan. In ka manan sa rungkaran ni Kapitana Lolita niya. Ay, sasawag mo. Ay, nakon. Labsan ka dito'y dalan. Taing kamot iti papanam. Ha? Ay, pare Inteng, asino ka day, tinapimpintas ka na Kapitana Lolita, ken Maribanang, Napimpintas ni Kapitana Lolita niya. Ay, sumardeng ka. Ay, sos pare, hagsagana ka kiday. Tamangan no maamuan ni Maribanang day ta, delikado kan. Amangan no papanawan na kan dita balayaw. Angkal, aday pudnukan ka. Kastoy nay. Ay, aguray ka. Ha? Ada nag-text. Nantimat. Inteng. Ada ka no babaem. Agsungbat ka inton sumangpetap. Ha? Angkal, inawagan nak ni Antibanang. Kat nagdamag may papankin ni Kapitana Lolita. Kat imbagak ti pudnaw. Anya? Ngam imbagak nga awan relasyon niyaw. Tapudnumat nga awan. Ngam aggusto ka ken kuana. Apa nga imbagam ngay? Sorry, Angkal. Nailawan mo nga imbagak. Ada man ang nag-text. Basag man. Agimpake kan tapumanaw kan dita balay. Total, saan na kon nga ay ayaten. Makita, papanawon na kon. Ha? Kapay ngamin nga imbagam tipod no kun di antem nga gusto akin ni Kapitana Lolita. Kuha namin, Angkal. Nailawan nga ron ni imbagak.
Kan may isa, hindi tama tipod na. Kasano ngayon? Dakas akon ka ni Antem. Kuha amin. Unay batay. Ala, awawagan na ka ni Antay. Nagpaisaw. Tsugbata mo na. Sige. Hello! Enteng! Agsagana ka kanya! Ha? Apa nga? Inidap mo matay ng kail. Agong ungat ka, day. Nervyos ako. Ha? Anday ta? Agriring man. Nako. Sumbata maon. Katakid daw kayo ti pamakawan. Kuha! Nadadanagan ako. Sumbatam kit dinangkail. Sangwam ati buong ati pan nakainlab mo iti sabali abakait. Nangadaramidag. Laklakayan ka kami ng kail. Nga mainlab ka pa hilang matiti sa balay. Ha! Ay, Kapitan! Todas mo itakin ni Nana Banang! Ala! Sangwam ti bunga ti pan naka-inlove mo, iti sabali abakat akas ko na ni Kwarog. Ala, sige! Diton, tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala, sige! Kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas, ken pakasaritaan, to'y kakaisuna. Dawanin nung yabida tayo, anay! Kapitan Enteng! Ipagbagada, may akurap ka nun ni Uncle mo. Kuwarag. Saan mo ta? Abay nga ibagayo ti kastakin ni Uncle Kao. Adom, tinakangaga, kuwarag. Saan lamay may sa tao? Nanuon ngay ni Uncle ko ti kwarta. Kat nagado ti kwartada kini Antay. Nangalaan na kayo dahi ta kwarta na. Diyan mo Agur-urno nga klaeng, iti pamanagnag. At talaga akurap ni Uncle mo. Awan ti maurnong mo apam managnag. Tasan akurap ni Uncle Kao. Nagmayakit no di erkot ti balay. Saanan ang masapol nga agpaypay ka? Wala talaga saanan. Makaturog akon anasaya at nukasta. Ken uray no nakanganga ka maturag. Awan ti subrek alam mo ken nilaw. Paandaram nga rudan aday ta aircon. Birbiro kan dagiti kabarangayan tayo dagiti proyekto a pinunduan tayo, Kapitan. Apay abiruken dakat adda dita sangwanan dan. Damagan da kanya, Kapitan. Katawam mati may parangkaw. Dayjay nga rang tayo dita masungad. May sa data. Kasanong ay bagam a proyektom dayjay. Kat naputed may. Aging gay ka kat saan pa anay silpaw. Mabalin. Mabalin ang maisilpo dayta kagawan. Nalaka. Nalakalaan nga. Mga laka itiglo. Nalpas. Anya? Kung naktumot kan kakagawan, adun dagiti na ipatong palko a proyekta dito barangay Kabildatan. No apay mo't adito'y pay batong ti balay mi kanituyang ko anay sardeng ti panakasiminto ti kalsada. Diyan mo tata. No dita ko mabatong ti balay ken tersina ni kagawad ko ana.
Mamati ako ma, asaan ang mapulpolitika ti pan nakaipatungpal dagiti proyekto. Nagmayat to pa iti kalsada di tabatog ti tersina ni Kagawad. Dapay pintor na di batog mi kalsada. Kabat-bataw. Jak amo ano apay. May salang ti sungbat ko dita, kwaraw. Kurap ni Uncle Mau. Basta kita ka nagsarita ta, day tati bagbagam. Jagayam sinuportaran ni din napalabas ng eleksyon. Sana ya? Kituin, mate. Amo ni Uncle mo day ta, tayong bagakin ko ana. Apay ngamin na masapol nga ibagam pailaang. Una, tapno maamuan na, tikinapod na. Papanan nyo ita, Inteng. Ingka magiwaras iti tulong ka dagiti kabaranggayan tayo. Sige. Warasan nyo amin a kabaranggayan tayo. Tapno awan maibagbaga dagiti saan a maikan. Kat isumit. Una, taamangan no adan tumanan agreklamo no saan da a maikan. Ikan mi amin ida. Badang, kapitan matken kwarog da kita. Aywan. Agiwarwaras da iti tulaw. Nanay. Sapay ko ma, tasaan da alabsan dito'y balay to yan. Dagitadan, asidagdan. Aguray, talo katak jeri daw. Tapos namuda nga datao dito'y balay. Urayom idan. Ay talaga nga urayag. Adada dita balay ti karo ba? Takitadan. Na. Abay ngay, nagdiretso da mo time. Linabsan da ito'y balay. Amangan no nalipatan da aday ti balay ta. Ay aguray man ta kasarita di parinteng. Paray! Parinteng! Sa dino ti papanan nyo kini kwarab? Paray! Ay warwaras kami iti tulong paray. Ay ikanda kami imot nga rodin na paray. Apay ko mga ikanda kaya. Taga kabildatan kami imot paray. Wala. Taga kabildatan kayaw. Hindi nakmat imbutos ini. Dahil talang ti makagapaw, asaan na kami ngay kan iti tulang? Uwan, iso alabsan da kayon. Pinagalasin da ito'y kapitan. Bye-bye. Padaw, anya ngay, saan da pa ka nung ikan iti tulaw? Saan ka naw? Nagdakasan a kapitan dayta? Madiday tuyang. Madin da ito'y mapaspasamak. Talaga amaday. At da talaga korupsyon na mapaspasamak. Angkal, apay ngay alin na busan tamatan ti balay datata ba daw? Apay nga met, tay bagbaga day ta akong parek abadong ako rapak. Inikan talat ako ida iti itulaw. Ay saan, di mo ipilit ko arog, nay. Mga nuwad naman may bagbagatan. Talagang ada. Iso asaan ta ida nga ikan. Dagita nga gasawa, kontrabida iti biyag ka. Ikan takit din. Tila pa ibagbagada basol ko. Saan yung nga minakanayon nga ibaga nga anda korupsyon? Kasaan na kaya't adanggan ni Kapitan Dayta? No saan na kaya't amaawagan ako rap? Saan nga agkurkurap? Unay mo Daytan? Panak nakakin ka ako rap Dayta Kapitan tayaw, maray. Sige man. Di nagpatpatsin ha? Patsenda ka na ebidensyam. Adda ko naktumay. Iparang mo kabadong. Tapno mamati da. Apay, masapol amapan kay je barangay haul. Adda nga rod kaya't ko apanagnakan to yan. Anyamanin ngay dayta. Di nga rod korupsyon nga aramidin dayta akong pari ka kapitan. Kasapulan ka di nga umayak. Ay, sanay. Apay ko masumurot ka pa ilay. Nungay kasapulam titulong ka. Sanay. Agtalinayad ka lang dito'y balay. Tasyak ti mapan. Nala, sige man lang. Nagkadulaki din na yan nga ibagbagam. Siyak lanay! Angkal, umay ka no ni Tata Badong dito'y barangay haul. Taapay ka now. Umay na ka no panagnakan nga da korupsyon nga aramidang. Umay lang Saan ka mabutang? Hindi kong parek abado. Kabutang ka. Saan? Isunti sumungad. Ay itimplam iti kape na. Unang kail. Ingkan, darasin. Ay umisim ka ba pare ba daw? Kasano nga umisim nakapudpudot dito'y barangay hal. Ay agure ka pare ta iun ko man electric pan. Kanya,
Electric fan? Kunak man no, adda aircon na dito barangay hall paray. Ay, kuha paray. Electric pan online. Na. Sus. Nay, saan mo't nga gandar paray? Agora ka tapampagak man. Kanya, masapol a pampagay. Agandar ka matan. Ayawan paray. Salat ka nga gandar. Agandar ka na. Kita. Agandaran. Nagkapsot, Mike. Di na pa'y mapay. Awan to'y alipuspos ka. Ay, managbabain nga min dahito nga electric pan paray. Kanya. Kwarog. Ayan tayo kape ni Tatam Abadaw. Ay, adalibre ka pa'y. Ay, ada. Ay, Naibus matanti kape ka na sukar. Awan apulos. Awan hanggang. Ay, saan mo nga ipilit pare? Tawan ka na. Inalamot nga min di igatang ko kumaiti kape ka na sukar. Kita, Kwarog. Ingatang mo mat nga min iti sinda mapapaitan. Ay, agulay makan ko na. Ay, nailawan nan pare. Ambukaw. Apay nga min inteng, tanagpulot nga agpaisaw ije barangay hall. Kunak man no adda pundo idi apang aircon. Damot talaga. Kay? Sumot jay pinang pasimintok iti kusina ta. Anya? Kanayon kamot ngamin nga agreklamo, amarmar ba ti kusina ta? Di pinasimintaw. Kunak ano kwartam dayjay? Saan? Kwarta ti barangay. Anya? Adda talaga korupsyon nga aramidan dayta kapitan tuya. Napanak na kamaon. Wayne, kasta unay tilingid ka. Tawan mo't aircon ije barangay hall. Katno idi pa'y nga ibagbagada nga adda aircon ije barangay hall. Jay to pa electric fan da. Masapol a pampapampagam. Anya? Ay ireklamo tayo dayta kapitan tuya. Mapanak man mo't nga rod ije barangay hall, pambarak pumasyar. Ay na, kapitan. Kasta unay ti pudot dito nagti barangay hall. Ano sanyo Ay, jak makahagos. Ay, kaano aya nga umay da ikabil ti aircon. Kit, awan mati aircon tayo. Kano adda mapundo na dayta, kapitan. Ano san tayo na di electric pan? Di nagdaan. At least agandar. Masapul a pampagan, santo agandar. Kapitan! Nay, Na. Marituyang, apay. Umayak man pumasyar dito yung barangay hall. Kasi kaswan. Tadon tumanan ti damag-damag na. Adda nga min meeting may, maray. Iso apanawang kalaangan dito, Iwain. Ay, katwan maray. Agbuya ka pala ititibay. Ay, uwan maray. Mabitlaan ta iyon ko. Nay, saan samot nga gandar maray? Huwag nga rod. Apay ngay. Kadaanan samot nga minday ta ative. Adda nga mintay request may abaro atibay. Gamjak man amaw, no apay nga awam matag. Ay, talaga saan nga gandar da ita maray? Ay, masapula pampagan. Madimot latta. Kaya nan sa tinapigpig sa Kay tigayat na maray. Nala, agbuyakan maray. Panawang kan. Ay na! Naglaingan jay bida. Ops! Ala, kwarog. Ipapasmon ti agbuya iti TV. Apay antay? Kukwa ti barangay dayta TV. Inalalaan nga uncle mo dito balay. Ha? Ay, isumot nga yung makabarbaraw. Wen, nagatang apara ko maiti barangay. Uy, kababayin ka dagiti taaw. Ay, talaga kababain Ay, inak isublin antay. Anya nga ito ya. Anya tinakita medyo barangay hall. Nakitak jay daan at TV. Amin agamit ije barangay hall. Daanay. Katno nadamag ko nga da kanu baro at TV da kapitan. Adaya. Wen, kabarbaraw ken dakkel kanu at TV. No kasta. Isuday jay TV ti barangay hall. Ay na, di ka kumagsao iti kasta ba daw.
Amangan matno ginatangda. Ay, jak mabahati to ya. Kukwa day ti barangay. Inalalang ninteng. Apa data? Parong! Apa data TV? Ay, TV balay data. saan nyo kano atibi day tao eh? Ha? Naku na! Nyantay. Na. Tibi kano day iti barangay. Isublita yaon ta kababay. Ay, awanin ati pagbuyak iti boxing. Kanawan pagbuyaan ni Antem iti telenovela. Jay dahan atibi ti kukwayaw. Ha? Isu ti awid yaw. Pinagsinukat ko nga rin, takayat ko ti dakdakil at TV. Angam saan nyo ako kwa? Sige, pagsinukatin tayon. Si ka mismo tinang ibaga adakas ti agala iti saan mo ako kwa? Ngam inalamkit din ti TV ti barangay. Maditikas tanggal. Dakas nga rame. Ay, Kapitan! Rumbang anadalos ti panangida ulom di ta barangay mo. Tapno saan da ka apag suspetsaan dagiti kalugaran. Ala, sige! Di dan tinagibusan ti sabali puay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung liabida tayo, anay! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Kapitan Enteng! Angkal, umay ka di tao, itada ipakitakan ka. Ay, anya data. Oh, kita ni tata ba dong aw? Magmagnaaw. Ay, lumabas dito'y ayan ta. Madlaw ngawan ti makukwarta na. Apay mo't anak ko nam data. Rumrumar ti bulsa ti pantalon na. Ay, wait! Nabangga pa sa mutin mula na natang. Bumot ipadlaw akat katawaan ta. Si ka lang nga rodan ti nagkatawa iti nakapigpig sa. Uray la ti malyaw ni tata ba daw? Nangagnan sa gagpaisaw. Uy, kasi Mike. Awan makukwarta na. Pasensyakan ka ba dong tanay, nagaduti customer ko kit saan ka anasikaso adagos. Anyayat gatangam. Ay, kwa, maray. Ikaman ti merienda dagiti tattao dito tirsinam. Amin da. Ay, amangan nusan mo nga ammo tagbilang. Aduda. Ay, ikamamin nida. Ay, mabitlain ka ba daw? Umasidag ka, tadala ang ibagakang ka. Anya day, tama re. At kwarta maya. Anya day ta klase ti saludsot. Narigat mo't ano pa merienda ang amin ida. Nuawang magayang pagbayad mo. Nada kwartak mare. Ado! Apay ko lang, awa. Kahit rumrumwar mga minday tabul sa ti pantalom mo. Anya't pagkikita ang kanya, kawan kwarta na. Mabit lang! Agsarsarita kami pailaan ka ni Kabadong. Awanan ti ado atungtungan, mare. Ikam idan iti meriendada. Basta suray magmanutikas ka ni Tata Badong. Basta agpameriendo. Mada! Ibagayaw no niya ti kayat yaw. Ay, uray na kami mag-ad. Nirinda kami. Uray may kami lang makichismis dito. Ay amin kayaw. Lakay, bucket, ubing, single, bak, nasawan. Sige, agorder kayo latan. Ay, sus. Anyan ti mapaspasamak di tatirsenan ni Maricuana. Apay, nanabanang. Ay, kitaam ngamin Nagaduti tao Andan samot ar-aribungbungan da ijay. Nagpaisaw.
Mapan mo man kitaan. Ta ibagam to kanyak no anya dayjay. No ngay pagsayaatan. Ay kat, mayat Iso nga ron ang mapan mo kitaan. Sige, inak nga ron kitaan. Kayat mo pa'y. Nagmayat ti libre a merienda. Kayat mo pa'y kunak. Mabalin pa'y ti aghirit. Ay katuan Uray mamin 5. Uray mamin sa nga pulo. Nagadumot ang ti kwartam, tataba daw. Apay, asinaw ti mga ibagbaga nga 1 kwartak Da kapitan, kan Chief Kwarog. Ha? Apay nga ibagbaga na ti kasta. Ti kwartak ita, saan ama bilang iti kinaaduna? Uy, talaga nga aduno kasta. Ay adu Kayat ko nga rod akisayan, iso ang nagpamerienda Kasta ka day. Sige man nga raw. Taghiritak pa iti merienda. Kagawad ko anang. Apay, naibus mo tay meriendam. Adupay, kunamot ni Tata Badong. Mabalin pa iti aghirit. Uray mamin sa nga pulo. Udno aya nga imbagam day ta ka Badong. Wen maray, ikaman pa'y tapno mapnag kan mapsyaw. Ay sos, ay gayam. Ay, nalipatak matan. Nga imbaon ni Nana Banang. Nga umay ko kitaan. No apay nga adu ti tao dito itirsena ni kagawad ko anang. Jak matan nakasublay. Ay, ibagam kiitikan ko nga umay mat ag merienda. Agpapamerienda ka no ni Pari Badong iti libre ijay tersena ni Mari Kuanag. Mamati ka. Ada ya kwarta na. Kasta nga ro ti bagbagada. Ado ka no ti pinamerienda na ita. Patpatsim. Ado nga men ti tao iti tersena ni Mari Kuanag. Ay na, agpalangguad mananday dya kumpare. Kat nungay pud na. Ay, jak mamati. No daman kwarta na. Abangan, no inutang na. Badong, umay ka manganan Nakaluto account. Ay. Problemado aktuyang. Nagdagseng ti parikot ka. Umay ka pa'y mangan. Samon to panunutan day ta parikot ma. Pampanunutak nga raw. Tanay, di mo't lang maibusan ti kwarta. Day takit nga may nuado unay ti kwarta. Adaw ti pinameriendak. Ang adulata mo ti kwarta. Kasla sana makmaksayan. Di na kun ikikan. Tauray siya kat na akon nga gigigam iti kwarta. Amangan paikit din no agpagad ti biyag ka. Gapu iti day ta kwarta. Ay. Parikot pa'y. No kasano kabusbusin day ti akwarta. Di maibagak ba daw? Kasaritam ni Kapitan. Damagam no anya ti kasapulan da dito barangay. Ha? Ay winan niya. Nasaysaya at matlaang no tumulong ka kadagiti ka barangayam ba daw? Sumungat nila kay Bangkrap. Asino ala kay Bangkrap, Chip? Day tama now. Ni Tata Badong? Rum-rumwar ti bulsa na. Ipadlaw na nga awang kwarta na. Ay, Chip. Di mo awagan ni Tata Badong itila kay Bangkrap. Taado ti kwarta na. Anya nga do ti kwarta na nga ibagbagamay. Kat no nagado kami api na merienda na. Jak mamatay. Naguray ka. Talapdak nga umunag iti barangay haul. Nay, apay nga, Chip. Sana kaya't akasaritan ni uncle ko ti awang kwarta na. Anya? Naimbagngal daw mo, kwaraw. Amok no sa dino ti papanam. Di ta unag ti barangay hall. Kasaritak ni Pari Inteng. Sana mabalin na sumra ka dita. Papayasan. Kita hamot ada kita sa hakam. Ay, nalipatak mo't gaya man tinagchinilas. Saka-saka ak mo't gaya man ngaymay. Marugitan ti tiles ti barangay haul. Ay kat agpigadak Pisang pa'y dita t-shirt mo. Ayan ti pisang na. Day tama now.
Agsumbangir akilikilim. Apay ajak mo tinadnadlaw. Kanday tabul sa ti pantalon mau. Ay, Jaske. Pagbangbangkan ko na ito pantalon ko kahit Pisang. masapol aya anapintas ti pagbadaw nga umay dito barangay hall. Jay disintimot Nalipatag lang tinagsukat. Ngam disintiak mo tataaw. Iso apastrakan na kaon. Sige tada napatag nga ibagakin ni pare inteng. Para kada tayo amin dito. Saan nga ro tamabalain? Kahit kasano nga nga ro taramida tap na makastrakak. Ingka payagpalas iti sana pisang-pisang. Kaya nagsapato-sak. Ay katuan mata. Sige nga ro din. Agsubli akto no madamdama. Tsak pinastrak ni tata ba daw ang kail? Apay, kahit nasumrek dito yung barangay hall. Unang kail, agpilit pa yung ang mga nun nakainom pa. Saan matkitday? Iso na lang, tasan ang nasayati lang na. Awan pa'y chinilas na. Ay, unay ba't daytan? Nakalaslas di pantalon na, akas lakagap-gapunay di bangkag. Imbagta mo tayo inararabid mo ko raw. Ay, iwan mo ta. Jak liplipatan timbilin mo kanyak. Ano sana nagdigaws? Sana mabalin na sumrak dito yung barangay haul. Nasayat. Tasaan mo ang nalipatan dito. Apay nga saan da ka pinastrak iti barangay hall ka ba daw? Sa anak kanaw, anak achinilas. Sa anak adisinti akitain. Agasum dito, rasunda. Anya nga minta aramidam ijayaya. Kasarita kumaan ni pare inteng. Takayat ko ti tumulong diti barangay tayaw. Ha? Tumulong ka? Ay katuan maray. Kayat kaw agastusan ti kwartak. Dagitay adda ka is-iskan na abanag. Nay, maya mo day tapanggap mo Wen tumulong ak kadagiti tattaaw. Nagsayang matin. Talaga sayang maray. Kasano nga ita? Sa balilangan at tao ti tulungak maray. Mapanak langan tumulong iti sa bali a lugar. Kapitan, nakaladladingit dito ibagakan ka. Amok analadingit. Tanaladingit dito pa nagrup-rupam. Uwan, Kapitan. Agrik-reklamo dagiti tattao di tadaya. Itapay nga agreklamo da. Awan kano danom da. Di makaamudan. Kastamot laang ti reklamo dagiti tagalaod. Danom matlaang. Uwan, Kapitan. Agpapada da kadagiti taga-abagatan ken amyanan. Danom latta ti parikot da. Kasano nga ro daytan? Tulungan tayo idan Kapitan. Ay nga ti maitulong tayo. Kurt? Bye-bye tayo latta idan? Makamudamutin ang mga ipamuspusan Uray da kami ijay purok may. Problema mi matlaang ti danom. Apay dagiti nakapila ating baditarwar. Kaya ta sa wenday ta, inteng. Awanan ti danom arumwar, iti gripo tayo. Awan? Nagado ini? Awan nga rudan. Amo mat nabayagan a problema ti barangay tayo ti danom. Ay, nasaya at ba't? Awan tanong, tapno din akong pilitan nga digaws. Anya! Kasano nga'y makaluto ka? Katuan, kan kasanungay ti inumam adanom. Kunak no dagiti lakabarang, gayang ti ag problema. Uray gayam dataan. Ay limangak dito yung likodan ti waiting side. Warang! Ay, nanatuyang. Apay ngay, kaslag lemang kamay. Asinaw, tilam-lemangam. Nyanggal kaw, kaya banak man na sumakdaw. Nagrigat ti agsak daw, tanagadayo ti pagsakduan. Apay ngamin amasapol nga ibaon na kaasumak daw. Kat adamat gripo da. Ay, awan ti danom iti gripaw. Kastamo lang ti problema dagiti daduma akakalugaran. Ay, uwan nga raw. Ayan ba? Berberukan na kang agpaiso ni Kapitan. Di mo ibagbagang adak dito inana. Ay, makabanog ti agsak daw.
Nakitam ni Kwarog, Maray. Pagsakdom ka day, Kapitan, iso ang nakaigom ka itiduan nagdadakkel at timba. Kuma. Sumuro ti angkit ko nagsakduak Kayat ni Badong ko ti tumulong dito'y barangay. Engem di mo mo't kayat. Saan mo't asasawa, Maray? Napan ka no dita barangay hall idin na minsan. Ngam, saan nyo mo't apinastrek tawan chinilas na? No pinastrek yu kuma. Nagtungtong kayo may naig iti problema ti barangay. Agora ka, ada maitulong na? Ay na, Kapitan, saan apanagpalastaw? Ngam adaw ti kwarta ni Badong ko ita. Agasam di naglakwan na itinateng nangay. Ha? Ayan nga ni pare Badong ita. Ay napanan ay di sa bali a lugar. Ay di laengan at tumulong. Nagnanata ka makamag. Napatulungan natin taga sa bali a lugar. Saan kat dito'y ayan taya. Hey, pare, agure ka, urayan na ka. Apay, pare, gusto unay ti al-almaw. Ay, pare, kamakaman. Apay, pare. Jay, tulong akayat mo nga. Ipaay dito'y barangay tayo. Ay na. Di mo matkayat. So, amapanak laeng iti sa bali a lugar at tumulong. Anya, saan na kayat no kayat ko? Intan iti barangay hall ta agsarita ta. Ay, sanay. Kababain ti sumrek iti barangay hall. Ta saan nakadisinti at tao, pare. Sino ako, mangay? Agbangbang kagaklaeng mo't, pare. Ang dami mong pera. Ha? Ay, katado, problema nga ron, no pangigastosa. Ha? Ay, tumulong kan adito'y barangay, pare. Ala, umay kan. Mayat ata kada puro kada bukod na pagsakduan. Ay katwin amare, saan tayon a problema ti danom? Naimbag ata da ni Kabado nga tumulong kada tayo. Wen nga rod, ay no awan, ay jaklamon na niya ti mapasamak kada tayo, nga awan danom na. Water is life, Mare. Importante ti danom. Ay katwin Nay, rumwar samat da marito yang kan pare Badong. Ay, wine. Papananda nga ta. Marito yang! Papanan nyo ka ni pare Badong! Ay na, mapang kami mo't update kukumaray. Ay na, imbagman, sana all. Ay na, marikwanang, imapalkamanan. Hanggang paslasan mo't ngagpada ti chinilas ni Tata Badaw. Awan sa mo ti makukwartanan. Di mo man katkatawaan ni pare Badong. Taure kasta na. Ado ti kwarta na dayta. Kad man nagtulong iti pada na ataaw. Ha? Ay, wanan niya. Di nalakayat nga ipadlaw nga ado ti kwarta na. Silent millionaire dayta kwarag. Iso asan ang maibasar ti langa ti kinaadat kwarta na. Ha? Kasta ni pare Badong. Ore banking ti chinilas na. Silent millionaire gaya. Ay na, Kwarog! Pudno ti ko na ni Kapitan. Asaan ang maibasar iti langam ti kinaado ti kwarta? Ala sige! Diton tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Sound effects Jofer Anas Basit. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.